Dayki kurbana bahçemi diyar bekledi sayru teyele meleme. Leyla damadı ben hacı derdi ve beni kedidin ya. Acı min adum amamına geçin. براکی کاوه جوری وام از اینکه چازوتمت پاشای ملیمم اشکری چاوه درویشی عبدی مراب اجیدیوم بشیر قوار تیار بن کورا گرشی علی بدن واندیوم حما دلی مخوشی مغزاني برده. دورش عبدی، خزال باوی سیرو، حسن مالا موسا، بفرباری و گلک سترانندن. وان سترانن بدو واجد دنگ خوشک بهیست. او دنگ خوش دنگ محمد عارف جزراوی بو. دنگ خوش هریم بوتان دنگ خوی زلال لتواهی کردستان بلاو دکر. گلی کردستان جبوتانه حتی سرحده ج آمده حتی قامش لکا رنگین ج دهوکی حتی مهاباده بوی دنگ بدو شاد بون رنگین دبون لکی کما وزیل من ما وزیل لکی کما وزیل من ملولو لکی کما لملیمم کیکانه جوریمم که زورتمر پاشای ملیمم کلی چاب درویشی عبدیمم رابا ویجیدیم پیشی قواتی بکول کرشی عرف دان فاندیوام حضوات اللي بخشي بخزاني برتئيم كالشاطر تمر مشايمي واي والله نمي تبجتي ما بيك الصلاة هنرمند کرد محمد عارف ده سال 1986 ده کون خواجوی دنیای بار کر و بر خدا ابدیته. اکل پی بلبل زوزانان و میر تنبور ماجی میراته که گراند بهابو. جبوتانه حتی بغدا و ضحوک سربوری هنرمند محمد عارف بسر خود دستانه که ننویساندیه. او کسک کو بقاسی هز و هزا خمرو پرور بو. جستران و جیان مناهف عز دکر. محمد عارف ده ازمان موزیک و هنر کردی ده یک جوان سترکن هری گشک و دولمندیه که گلک بقیمت دایه ستران کلاسیک و گلری بو. وی در روش و مرجن گلک دجوار ده هم دست به جیان جواکی کر و هم جی دست به خبات خواه هنری کر و حتی مرن کار خواه هنر دومان. بفرماری ما
مالکی زوم مالا بابی مرابلا خودی بار کرین خلکی نوی وارا بار کردانال سروی واری شخالم فسادم عوالي قلبي مرة مدخاري صبر بالحال بكي متنا خاربة بالباري غوام بفرباري لزوزانا صبر عاملين بران بيران محمد عارف جزیری هاوینا 1912 لجزیره بوتان باکوری کردستان تیدنه. زاروکتیا محمد عارف ددما شر جهانی یکمین درباست به. اف روش گلک باندور لسروی دیکه و دجوانیا خود هر تم دکونا فکاران. باوی ویجی مینا گلک کردان دشینن شر یکمین جهانی. لی باوی وی وناگر مالا خواه. نگی جمال باتا خواه و جیوی هیجی ندیاره. يا بكل بخمي بدردي عادي بالسرير تعجب بمعدي. محمد عارف بخوا مروفك ولاد باريس بو و بهست نتوی مزند به. ده چاغ سرهلدانا شیخ سعید کال ده پشتی کو شورش تیک چو گلک کرد لباکوری کردستان هاتن گرتن و پرانی آوان هاتن بدار وکرن. دناو آوان ده محمد عارف جی لگل تمن خوی پیچوک جهد گرد. نای ایدام کرن لی جه 1925 حتی سالا 1929 ده گرتیگه ها آمده ده گرتی دمینه. سدما ندار وکرنی جی تمنوی پیچوک بو. زاروکتیا محمد عارف وی لجیانی هشته بو. پشتی کو جزندان آمده سربست بردان محمد عارف چند مهان لکولان جزیره آف کشید که. ده همان دمه ده جی دست به سترینا سترانند که. سترانین وی پرانی ین پسنداین و مهدکرنا گرناسان بو و هم جی نقنجی و کریتیا کسین خونمیج اشکره دکر. ام دکارن بیجن حمو سترانین وین دما جوانتیا وی بجاره بون و رنگه که دورشانه دا محمد عارف. دما وان سالین رش و تاریبو و گلک نامیدارین کرد به دست دجمنین خود هاتن ایشاندن. مینا عمی گوزه، خلیل خازی، صالح نوره، نادر بک و گلک میرخاسین دنین کردن. هر یک جوان دبون هلبست و ستران دوی محمد عارف ده. بفرباري مالكي زوم مالا بابي مرابلا خودي بار كرين خلكي نوي وارا بار كردانال سروي واري شخالم فسادم عوالي قلبي مرة مدخاري صبر بالحال بكي متنا خاربة بالباري غوام بفرباري لزوزانا صبر عاملين دایکا محمد عارف عدلا خانم لجزیره بوتان دنگ بیجه که بناو دنگ بو. هفته نبو کو محمد عارف زاروک دو سه جاران تول دایکا خواه نچو به شاهی و دعوتان.
بگوتنێکە دن جزراوی د سترانبێژیê de ketibû bin bandora dayîka xwe. Şagirtê dayîka xwe Mihemed Arif çeleng û zîrek bû û dizanî guhdarên wî çi terz stran ji wî dixwazin. Lewma bi lez xwe berda nav dilê gel û bi vê şêwazê kulam çêdikir û baştir digihîşt armanca xwe. Xelq zû bi axîn û nalînên wî dihesiyan. Ji ber ku ev axîn û nalînên ji devê Mihemed Arif dibarîn, hemû ji kovan û keserên wan dihatin. چندی خلقی را کلید لب پرین غزال ادی و کلاش ترا بجبل و حیابل دال افجم کوبانو غزال دم گوهری بو کمارا ترک آوا ببو و ظلم و زورا لسر کردان هر دچو زیده دبو. سرهلدان و شرین د پیشنگیا هن نافدارین کرد پیک دهاتن یک بی یک دیگ دچون. ایدی جیان گلک زحمت بو. محمد عارف د دسپیکا سالن 1930 ده جبر ظلم دولت بر خود ده باشوری کردستانی. داخوازه وی او بکو بچه دحو که او هنر خوال ور بردام بکه. بری بچه دحو که دمک لباجاری زاخوشی دمینه. وی دمی دحوک یک جوان باجارم بکو هنر کردی لوی داری پیش دکد. محمد عارف سترانبیجی خواه لور جی بردام دکه. هر وها جبو دبر خواه بکه لوی داری خارنگه هک جیوه دکه. ناوا روژه لخارنگه دخبته به شوه جی تف هوال و دوستین خواه درونشت او ستران دکود. ملک یا خدان لبیب بردست فقانوب چارد عالم آدانی بر علم خونده وای گندینوب جابا کشو گندی خطابی گندش براماتیب جواب لگوتیب کتیب بردرد نخرین آوار خرام آورنه وای 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 از کو گیری که واخوه برمالی آمکانه کویلیم ربنیم تنال داریم داویا سالن 1930 محمد عارف وکی گلک کسان دچه لشکریه. پشتیج لشکریه و دیگره دست به کاره که بالکش دیگه. او کار جی سند کرنا زاروکان بو. اف کار ریا گندان جرا وکر بو. دچو حتی گندن دور و زاروکین خلقی سنت کر. اف کار بالکش یا محمد عارف بو سدم کو جبر زیده تر تکیلیا به خلقی را خورد بکه و جیانا وی گلی دبن زور و زحمتی ده باشتر ناس بکه. هر وها چه قاس لگند و واران دگریا او قاس باشتر چاندا گل ناست کر. او فولکلورا کردی بهتر به پیش دخست. ستران نو هندبو پیو نو تفل زارگوتنا خواهد کر. هر چی قاس هندبو او قاس دولمند دبو هنر محمد عارف. هر چی قاس مروفک ناست کر گشتر دبو گلا بخچیوی. سال لدو سالی در باست بون هر چی قاس دچو ناو دنگ محمد عارف بلافتر دبو. دیگر و گشتیم خود چه لگووند و شاهیان و چه لکوچک و دیوانان هر تم آوازاوی هبو. جار جاران دبن سیا شوه ده جار ناجی دبن کونه کوچریه ده ودگوت حسرتا دلی خواه. ده سال 1946 و 1947 ده محمد عارف کومکی آوا کر. اندامین وی کومه رمضان جزیری، حسن حمدانی، زاوای حسن حمدانی، ارو و عبد اسحاد جزیری بون.
يقرونا وبلاك جالم حلاندي تدل بدابي بردك زياد زوزاني ويلو ويلو هدي ربنا دينا بري خراب تطعم نجيب زوزاني محمد عارف ئەڤینداری سترانە کوردی بوو لێ di کۆمارە تورکیەیەدا زمان û hemû taybetmendiyên netewaya Kurd yek bi yek dihat qedeqekirin. Ji bo wê jî hunermend Mehmed Arif 1947 de çû Bexdayê û li wir mîna gelek hunermendên din ew jî xwe gihand radyoya Kurdî. Li wir cara yekê xanima hunermenddost û hunermendperwer Elmasxan nas kir û di mala wê de hunermendên navdarên Kurd jî yek bi yek nas kirin. Hesen Cizîrî, Nesrîn Şerwan, Tahir Tofîq, Meryem Xan, Elî Merdan, Fewziye Mehmed Amêdî, Resul Gerdî, Karapetê Xaço û gelek ji hunermend û rewşenbîrên Kurd mîna endamên malbatekê li dora hevkom dibûn û bi hevpîşkî xebatên xwe yên hunerî, çandî û rewşenbîrî didomandin. Êdî demdema radyoya Bexdayê dor jî dora Mehmed Arifê Cizrawî bû. Mehmed Arif nêzî 350 stranên xwe bi rengekî fermî di radyoya Bexdayê beşa Kurdî de tomar kirin. Di nava stranên wî de folklor û stranên gelerî, dîroka Kurdistanê, mêrxasî û camêriya Kurdan, jiyan û evîna ji bo mirovahiyê, bedewî û wefadariya jina Kurd, dilgermiya neyar û dagirkerên Kurdistanê û her wekî din dihat dîtin. لكرتكالين مسيلالين بلالين جلب حمان وحطالين بابكولين دردابين بشبوين صار بالصالين خیزانگیم، عسکرگیم، دیندارگیم، غربت خالصتانیم آیا باب کنم افارانیم باب کمنام رشد نمام. Xizmeta herî mezin ku Mehmed Arif di rêya hunera xwe de pêşkêşî civata gel dikir, sax û zindîkirina stranên folklorî bû. Ew stranên ku piştî xwendina wan bi dengê xwe li hemû Kurdistanê belav bûn. Dewrêşê Evdî, Xezal Xezal, Bavê Seyro, Hesenê Mala Musa, Cembeliyê Kurê Mîrê Hekariya, Lahûkê Metînî, Eyşana Elî, Filîtê Quto û gelek stranên din bi rêya dengê Mehmed Arif di nava gelê Kurdistanê de belav bûn. Her wiha li aliyekî din li gelek welatan digere û konseran li dar dixe. Êdî nav û dengê wî dikeve guhê her cara yekem dîra evîna dilê Mehmed Arif dema ku li Cizîreyê li dilê tevkula Ertoşî dikeve. Keçika bedew ji aliyê Şirnexê bû. Ev dildarî bandorê li hunera wî jî dike. Piştî ku diçe dihokê evîna wî dîsa têbîra wî û strana Gulê Mehrûmê dibêje. Her wiha çend salan nikare rinda botanê tevgulê ji bîr bike.
بكر والله ما خلا بيتام قازوكم ريا وليلي قازوكم يا وليلي ربنا يديني جاكي وليلي شوا قازوكم يا وليلي محمد عارف د ساڵە 1951 de dibe evîndarê keça gavanê gundê Fila. Navê wî jî Elîzabet e. Evîna wan çend salan didome. Di sala 1932 Mehmed Arifê Cizrawî dizewece. Ji vê zewacê keç û lawek wan çêdibe. Di sala 1984 de Mehmed Arif nexweş dikeve. Ew êdî xwedî temenek mezin bû û jiyan jî ji bo wî zehmet bû. Piştî 2 salan dilê wî şeva hevdê qanûna 1986 li bajarê Duhokê li nexweşxaneya Azadî sekinî û çû ser dilovaniya xwe. Piştî koçberiya wî li goristana Şaxkê a bajarê Duhokê tirbek ji bo wî tê çêkirin. ولا قردهم طيا الحميرك ولا جميل أكي قلبهم يارو جنانا قلتي وشبين أزيد بجم حكيم لقمانا وەکی ku pêşiyên me dibêjin, berê ji mîrên botanê mîrek hebû ku di nava gel de gelek birêz û hurmet bû. Rojekê mîrê Kurd bi rêya delal û berdevkên xwe biryarek di nava gelê bajêr de belav kir. Her kesê ku cizîrî be û di nav cizîrê de bijî, ger kulam an stranekê nizanibe yan jî qesîdeyekê nexwîne bila ji bajarê cizîrê derkeve. Mehmed Arif dengbêjek, hunermendek, welatparêzek, mirovhêzek cizîrî bû. Herêma botan ji bo wî nîşaneyek ji bihuşta xweda bû. Welatê wî li her dilê wî şêrîn bû. Lê mixabin piraniya jiyana xwe ji welatê xwe ji bajarê xwe dûr derbas kir. Ew hesreta cizîra botan di dilê wî de dibûn helbest, dibûn stran, dibûn awaz û ew jî dibû dengbêj û dilorand li ser welatê xwe, li ser jiyana xwe û serpêhatiya gelê xwe. Roja îro hêjî Mehmed Arif di nav repertuara guhdarên muzîkê de cihek gelek girîng digire. Gelê Kurd hêjî dema hesretek dikeve dilê wan, wê dilê bi stranên Mehmed Arif dikewînin. Werin em careke din guhê xwe bidin wê dengxweşê cizîra botan û em hesreta 100 salan vebêjin.
براکی کاوه جوری وام از اینکه چند زودتمت پاشای ملیمم اسکری چانه درویشی عبدی مرا به ایجیدیو ایجیدیوم بزیر قوارتیال بن کورا گرشی عنب بدنوان دیوم حب دلی مخوشی مغزاني برديم دايتي قربان آباچه می دیار بکری دی سایرو تیه لمه لمه الليلة دمعت بحكي دردي وبيني كادتين واجي من عدو ماما من كيتي يا ما أطفال زينب بيربو بكلامه ويامو أزنا وربو بجنا